Poštovanje HOO, poštovanje od biro rada, smješteni učitelji sporta i znanstvenici sporta za Hrvatske prve pet lige, regionalne lige i kupove i takmičenje organizacija Hrvatske lige, šta ja znam kako se zove, Manci liga, ne zove se Manci liga, zove se drugačije, zove se kako se dalje zove, ne znam kako se zvati, gledaju sportaši ili učitelji da daju imena ko više motivira. Znači motivacija sa time je zvana liga. Prodaje imena nema za sportske lige, para ima dosta, fondova, menadžera, banski menadžeri nek se surađuju i nek trade fond bude tamo osvojen, nek se deorganizira sa, nek bude organ od moj, ne personalni kontakt organ, i tako da je samostalno funkcioniše i da to osiguranje moje za sva vremena, ako budem bio ispod toga, ne mogu ispod toga pasti, razumijete, 750 ili 700, ne znam, 700 boka dugo napisano, to je današnja vrijednost. Znači, ako neki bogataš to podaje na druge ljude, daje toliko novaca, ne može dati, jer ipak kod 1000 i 10.000 tu prestaje najbogatiji čovjek svijeta. 10.000, nema više para. Nema više para, a 5.000, ne mislite, ne bi se usudio da daje 1.000, iako onda to procuri i niko ne dobije to, samo dobiju možda oko 400 ili 300, tako da zato što podijeli se na organski dio, znači trebaš 3 organa imati u sebi kao vlasnik svoje organima, znači trebaš prvo parfirmu da možeš dobiti to i tako. Oni misle da što funkcionalno, ne poklone pare, i ako poklone pare onda padaju cijene, onda bude sve nula bude visoko, pare padaju, znači novac pada i bude katastrofa. Ja mislim, što se tiče trgovanja, to pare je dobro bilo što sam dao u Evropskoj uniji para, znači Europi. Ja znam da vi znate to, da imam tu malo istine unutri, ili dosta istine. Neću kažem koliko para, baš da se potrošio toliko ili ne, to je nebitno, ne treba mi to vjerovati, i ja mislim da čak ljudima koji to ne vjeruju, i ja znam, nisu glupavi, nego jednostavno ne vjeruju to, i ne znam što njima fali njima znanje da, ako ja htio spraviti kuću već 2017. Dok je gotova, sad je 24. tek sad gotova, 2023. bila gotova, 6 godina trebala da se pravi kuća, to ti je jedan hajskriper, i nisam više htio praviti, još šparati, jer ako to šparam 6 godina, onda imam cijelu ulicu da mogu praviti, znaš. Tako sam to računao, tako da sad imam cijelu ulicu, džabe, zato što sam jednu kuću pravio, a ne svi kuću onači dana. Eto. Tako sam to uvježio u sebi da i polako, već nakon 2 godine investicije, postepeno ugurao sam trade sa ljudima koji rade, radnički trade, tako da možeš na poslu i potroši pare, možeš se pokazivati i onda produkt bude slojen. Prvo smije, ako je high-tech, onda smije biti i više vrijednosti. Šta mi sad imamo, mi smo sad recimo imamo Dumpcastle, i sad neko izmisli tako sticker ili kameru ili video kasetu. To je bilo nešto veliko, ili handy u doba elektrike, što se tiče motore, ili šta ja znam, ili ima svjetlo i onda sad ima sad handy. Onda daš ima već pare, tu sam investirao i tu sam ti cilovo, ako si na zanatu ili na poslu, star čovjek jedan sa iskustva, neki izumitelj, nek bude plaćen, jer ipak je 500 pun novaca za nekog čovjeka ili za nekoga koji je neuspješan što se tiče fabrike, ali uspješan što se tiče izuma, i trebaš svoje partnere
stvoriti i partnerima pružiti nešto, ili bilo rada pričati da partnerima nađu partnere i imati nekog čovjeka koji radi to svoj posao, da on to preuzima i da on šalje podatke i kopije od tog posla nekim firmama. Onda može 5000 firma, neko uzima se bilo rada menadžera i od taj menadžer šalje kopije tog posla na partnerima, na ofisima, preko e-maila ili preko e-pošte ili preko website, ili otvoriš website gdje možeš čitati, napiš EPP, to bi se preporučio i pare što se će uzeti, smiješ uzeti, ja sam iza tog novca, daleko iza tog novca, i tako da možete se uzeti i praviti svoje firme. To je za neke ljude koje žele stvoriti san da imaju svoju firmu u rukama, vlastitim rukama, da imaju da su svoj direktor i da možeš ne to nešto pričati. Onda imaš svoj san, tvoja licencija se popravi i jer preko više produkta imaš više ljudi koji si dao svoj produkt, tako da taj produkt koji si proizvodio je u više rukama više znači za licenc. To je copyright, znaš. I to je kod svih poslova isto, mislim, ako imaš licenc kako nešto raditi ili na koji način radiš, napišeš to kao pismo, onda to isto što vrijedi, možeš kao licencu prodati, znaš. I ako imaš svoju firmu koja kopira to stalno, imaš više ljudi koji mogu to čitati, onda imaš više prodaja te licencije ili tog teksta koji onda pored. Recimo, kako prodaš knjigu jednu, imaš već mogućnosti, ako više knjiga prodaješ, da je više filmova, znaš.